Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa mampela hi bombisa ririmi rero. Swi tikomba Manyangatsi Dikkomisa a karhi a lwisana na tinqambi leti nga hansi ka Hosi Ngove kumbexani Mr Post leti ti tirhaka estudio xa Centurion. Hi vona eka xinepe lexiwani a karhi a hlasela Nomonde Roger loyi ku nga muhlaveleri tlhelo nqambi leyi nga hansi ka Mr Post, naswona u le ku n'wi hlaseleni a kombisa leswaku ri a nga rhambarhambiwi etigigini a karhi a tirhisa risimu ra G1 Solly Makamu. Kasi hi ta tsundzuka lembe leri nga hundza a karhi a jika na DJ Gift loyi se a tivekaka hi vito ra Magigwani. Kwala ka lembe ra 2023 loko ra ha ku sungula a karhi a hlasela vahumelerisi hi vumbirhi bya vona DJ Gift na Panyas, laha a kombisa leswaku ri vayivi swichayachayani swo karhi va ya va ya swi tirhisa eka tinsimu ta Mr Post ta lembe ra 2022 leti nga huma hi N'wendzamhala. Se ri u langutile swi tikomba ingaku Manyangatsi Dikkomisa u lwisana na swiyimbeleri leswi nga hansi ka Mr Post. Leswi swi nga va swi vangiwa hikuva va hoxi xandla eka rin'wana ra tinsimu leri a ri n'wi kongomile Manyangatsi lembe ra 2021 leri a ri thyiwe leswaku ri Manyangatsi. Se no pfumela leswaku ri swona swi endlaka leswaku ri rivengo leri ri tlhambukela ni le ka van'wanyani va tinqambi lava va nga hansi ka Mr Post. Kahle loko ni langutile eka Gazankulu a yi na kurhula, ti-beef roxa siku na siku ti karhi ti andza exikarhi ka swiyimbeleri na varhandzi va vunanga bya Xitsonga. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza.